lekgotla leo re Elijah Katse o na buisa phuthego ya bana le seabe ya Land Board Stakeholder Consultative Meeting on Land Allocation Policy of 2008 go ba sedimosetsa ka tse ba di dirang go tokafatsa kabo ya lefatshe. Lekgotla la Kaboditsha la Tlokwe le hilo maitama a tetseng a go thomisa gore go a bia lehatshe ka tekatekano go thabolla matshelo le itsholelo ya setšhaba mme se e le nngwe ya ntlha ya konokono mo molaong o wa Kaboditsha o ntšhaditsweng mo kgaolong ya Tlokweng. Mo godimo ga mo molao o neela bokaedi mo tiriso le kabo ya lehatshe. Re le biditse re le gano ha gore re tle go buisanya le lona ka draft e re setse re draftile ya gore re direng mme re tlabe re revise ka gore e ne ntse le teng re tlabe re revise re tlabe re ntse re bapisa le kgologolo gore ka e pele wa kgologolo ne ntse yana go mpeo go ntse yana because things are changing ya ka diolo di change ile gore mongwe na bua ha gore kana yanong le di technology di setse di le teng go dirisiwa maranyane ga o se tlholo go tsamaiwa mo hela mo sekgweng mo go te hake re dirisa maranyane a gore ke ona re bontshang gore mathotwana o ha kae ramokopetwana o ha kae mamogofu ha kae matlotla a bogologolo a kana a kilana mala ha kae. Mokwalo o wa molao wa Kaboditsha o ntšhaditsweng o tla araba matshwenyego a akaretsa tshomarelo le tiriso ya lehatshe mo kgaolong e. Kana gompieko ga o ka lebelela dijarata tsa gompieko ga di lekane tse dingwe di-scans tse dingwe gore le strata sa a bona mo go teng strata straight ya ga o ka tsa peo e le bang gompieko be le tsalele le lona la lemoga ke gore pele ga bona strata ke matswa ka le hera go ntsana mme nne go ba land board se ke se kopang land board ya o le bua ka ditlhabololo ba tsa di ba modimo ditlhabololo ha tshale le nna timela le lo ja ke ne ke kopa gore a temana e bogolo ya merapa bogolo itsane mo peong ka gorano se la pese la hela maha fo le bona re ka akanya teng ka nte fo le boka botsang teng mme ntse le mo policy mo setse re draftile teng ka nte mo le akanya gore re ka dira yang ka gore matshwenyo ga gore re tle re manage tsone matshwenyo gona a letang le ntse la mention a boipahela a go ikokeletsa jalo hela. Molao wa Kaboditsha o ntšhaditswe mo kgaolong ya Tlokweng o sologetse go tsamaisana le wa Kaboditsha o theilweng ke puso ya lehatshe leno mme ebile o tla thomisa gore go direla dilo mo pontsheng le ka bonokopila mo tshomarelong ya lehatshe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Tlokweng. Khansele ya Mabutsane ya re e reteletswe ke go kokoanya madi a ya kolotiwang ke setšhaba ele a ditirelo tse dintshang. Modulasetilo wa khansele eo re Kgopolo Ramosesane o buile se mo phuthegong ya khansele eo mme a solofetsa fa ba tla dira ka botlalo go fefosa maiteko a go kokoanya madi ao a akaretsang a thekiso ya leruo la matimela. Khansele ya kgaolo ya Mabutsane le banwe ke namane tona ya tiro go kgobakgoba go atolosa le go gorosa ditirelo le ditlhabololo tse di santseng di le ko tlase. Fela tshepo ya boeteledipele jwa khansele tsepame gore tiro e tshwanetse ya dirwa ka bonokopila le go tswala diphatlhadipe tse di ka bakang tlhaelo ya madi. In terms of income from our own source, the council managed to collect. Khansele e kgonne go kgobokanya 189,698 pula 98 thebe a le ko tlase ga seelo se re ne re se ipetse sa 398,650 pula 34 thebe. Tlhaelo eo ke ka go bo go sa potlakelwa go kgobokanya madi ao a tswa mo ditirelong tsa phepafatso tikologo matimela le tsa peeletso such as sanitation fees, Matimela Fund, and return on investment. Tlhaelo ya mebereko e boele sengwe se se gwetlhang khansele go tsholetsa dikakanyo gore tharabololo e ka tsisang pharologanyo e ka nna ya selebego sefe. As we plan for the year ahead, we must come up with strategies that will enhance job. Jaaka re rulaganyetsa ngwaga re tshwanetse ra tla ka maano a go tlhama mebereko ka maikaelelo a go fokotsa lehuma mo kgaolong. So that we create and sustain jobs through the various programs and projects that we implement. Mme fela mo mafelong a mangwe go a bonala fa tema e le teng ka ditlhabololo di ntse di a rothegela. Ke itumelela thata gore goromente wa rona o dira go le go tona
ka gore tse tsotlhe tse neng ke di eletsa jaaka o itse kgaolo ya Betesankwe sekontere se tla bo se tsena re a go tsena ko ditleliniki ne di sewa ko Betesankwe mme di tsile botsonyane ne go sena metsi mme metsi a tsenye motlakase le one o tsenye ke wetse ka go leboga motho tle ge ta utlwana gore tsamaela kana dintle tsa mananeo le ditsela tse di re buang ka tsone gore tla be di tla mo districting ya rona ke ka ta utona Masisi a re loela mo kgaolong ya rona mo ke dumela gore ba tswana le bone ba tshwanetse mogolo yo ntseng jalo a direla lehatse ba tshwanetse ba mo lemoge mme re le council ya Mabutsane le rona ra mo lemoga go tshwaragana ditlhabololo tse di kgolwane ga khansele le ba ba ikemetseng go lejwa go ka tsisa kgatelopele ka go tlhama ditiro mo kgaolong e lehuma le santseng le tshwenya thata. Emmanuel Rapua, BTV News, Mabutsane. Maloko a dikereke le makgotla a ikemetseng ka go farologana ba supile fa ba le kgatlhanong le dipetelelo le tirisobotlhaswa ya bana mo go tsa tlhakanelo dikobo. Se se tla morago ga go lebisiwa molato ga moruti wa kereke ya Divine Anointing International go itse Kgosi Mojadigo go bo a dirisitse bana botlhaswa mo go tsa tlhakanelo dikobo le molato o mongwe wa thubetso. The day I slept with that girl, my friend. Letsatsi le ke simolotseng go dirisa mosanyana yole mo tsa tlhakanelo dikobo ke gone jaaka e ne le tshimologo ya go dirisa basetsana ba bangwe. O kula bona mo go itisana. Why it comes. Moruti go itse Kgosi Mojadigo a supa le go tlhalosa ka fa ntseng a dira ka teng go kerekeng ya gagwe ya Divine Anointing Church International a sa lebele tshetsanyana e neng e tla go tla go obama le go tsena tirelo ya kereke ebile e mo tshepile e dumela fa le motlhanka wa Modimo. A re o tswa kgakala a dirisa bomme le basanyana mo go tsa tlhakanelo dikobo pele fa simolla tirelo. Ene khona gore even before I start preaching kama ka minno no tsena kwa ha ene le tsela ofisa meleka I'll call a girl keroma uchimane dikgantse le tsa sekatsa jesa batswana ba farologaneng dikereke le makgotla a ikemetseng ka nosi di welang mme go na le ka fa ba di lebang ka teng. This kind of people should be called out le dikereke tse leng gore ba di eteletse pele di tswalwe because it's really inhuman se leng gore ba se dira le mogile gore le di case tsa bana ba basimane ba leng gore ba betelelwa di teng re decide le gore gongwe rona re tsise awareness in our communities re leke go buelela bone the victims. Ba dikereke ba na le lentswe la bone mo kganyeng e segolo jang ka go dumela fa kereke e lefelo le boitshepo ebile le tsisa kagiso. Ga rena re didimala ebile ga re karolo ya dilo tse dintseng jalo. Re ile go bua re ntsha mahatha re mo lehatsheng go rera ifangedi go tisa batho mo kerekeng go bolela bogolo ja Modimo e seng go ikgotsohatsa rona. A church should be a home. Ra go dikerekeng because we want peace. Ra go dikerekeng because we know gore go kerekeng gona le Modimo and kereke tshwantse gore protect ba gaetso. Baruti ke bone ba leng gore ba buisa ditshwanelo tsa bana ba buisa ditshwanelo tsa basadi ba bangwe. A kereke e re protecte, a kereke e ne our safe place. Mojadigo yo lebiswe melato e le mmalwa e akaretsang go dirisa maloko a kereke ya gagwe ba ba dingwaga tse di ko tlase mo tsa tlhakanelo dikobo le go thubetsa ba bangwe o santse a tshegeditswe ko kgolegelong go tswelisa ditlhomiso. Ditsheko tsa gagwe di tsweletse ko makgotleng a ditsheko a Motšhodi le Village mono Gaborone. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Motšhodi. Ditlhopha di le pedi tsa mmino wa polka le tse pedi tsa wa Namastamp di ipaakanyeditse go iteisana borathana mo legatong la bofelo la dikgaisano tsa ga Tautona kwa gantsi morago ga go tsaya maemo a ntlha le ya bobedi mo dikgaisanong tsa ga Tautona tsa kgaolo ya Kgalagadi le gantsi. Mogolwane go tswa kwa lephateng la banana metshameko le ngwao mme Dintle Kenosi a re dikgaisano tsa ga Tautona di tsosolositse lerato le tlotlo ya ngwao mo lefatsheng leno. Ditlhopha di le 15 di ne di iteisana borathana mo dikgaisanong tsa mmino wa polka a wa Namastamp no thulantse ditlhopha di hera bongwe setlhopha sa kwa Valhoek sa Track 18 le sa Tibesan sa Motsabong tse di tsere maemo a ntlha mo dikgaisanong tsa mebino ya polka le Namastamp di tlhalositse dipaakanyo di tsweletse sente.
wena yaanong o tabo batla go ganelela mo goreng motho a reke dilo tse e leng gore di-benefita maybe group hela and as an individual ga di mo benefit so nna ithela ga gongwe ke re ba gaetso before we even go there a mme motho ko lapeng o kgona go reka palage ha madi a le teng a bana ba ja o kgona go reka moloro a ha ile gore ntwa ga go ne sa rulelwa a o kgona go irulela o tla le mo gore mo songono re na le ditlhopha tse dintsi tse di neng di tswa ko ntle ga kgalagae dingwe di tswa boramotswa dingwe di tswa ko bogantsi gone mo go re raya gore tatso ya traditional dance bo nna mastapo bo polka jaanong di a gola ebile di atla le lehatshe go a gola re itemogela ikwadiso ya ditlhopha almost every month or every day madi a dikgaisano tse kwa legato la bogelo a okeditswe number 1 ne tsa 30,000 ya no gompieno number 1 ya go tsa 50,000 ko nationally number 2 ya go tsa 42,000 number 3 ya go tsa ya 38,000 and number 4 ya go tsa 32,000 ma kwa grouping ya rona gantsi ntse re binela madi a mantsi jalo go na le ra ikamogedisa mo teng ga se re tsa madi o tlhela re a spenda mo bo di-uniformong ja tota re batla go helela re le group e leng gore re kgona go helela re le company e leng gore re kgona go create mebereko re thusa goromento ya rona since a sa kgone gore a ka re hirela re le rotlhe ya ka bontsi ba rona gone ga ba bangwe re setse re le di-teachering re na le ditlankana ma ga re kgone go bona ditiro so re batla go create ditiro re thusa goromente thusa economy ya Botswana Medinto go taditse ditlhopha go kopa madi kwa National Arts Council gore di itshetse ka bodiragatsi o boletse ha ba ka hiwa madi ha garaga 50,000 pula le 250,000 pula ke o lebogile re dipotsane Botswana Television tsabong wetse ore di ba khutlo gonefa jaaka ke sutela morware tumo mpatane yo malala o tse go gonela tsone tsa metshameko tumo setlhopha sa rona sa the Zebras se boetse gae jaanong go tswa South Africa re dira jang jaanong ga re tsoga ra kae setlhopha sa rona se boetse gae jaaka o tlhalositse mme se se teng ke gone gore Motswana le moga gore jaanong ba saletswe ke yone the World Cup qualifier ga mmogo le the African Cup of Nations draw ye go tlhalosiwang gore e tla dirwa mo tsatsing la gompieko e tla tlhalosang gore the Zebras ba go tshameka le bomang gore ba ipatlela phatla go le ba jalo ko Morocco mo ngwageng o tla ka jalo go botlhokwa gore from metshameko e ba tse dithuto tse ba di boneng the experience they got ba e dirise gore go bohelong ba letsatsi ba nne botoka ebile ba dire botoka go empile no supile jalo gore re ne re se tlhopha sa banana tota mo goeng South Africa no supa jalo gore gona le dithuto tse le gore ba di amule mo motshamekong wa bone le the Zebras o e bona ka tsela ntseng jang go apile a re tla nna le yaanong setlhopha se se ka bakantsweng ka ba bagolwanyane kana re ntse ra go tswela ya ka ne re ntse go ntsalo go gore ga mokatisi jaanong a nile le tshono ya gone gore a kgone go bona batshameki ka go harologana go raya gore jaanong o nna le yone tshono ya gore ga se tsa bitsa setlhopha mo isago ba ba dirileng sentle ba ba neng ba supa gore ba na le bokgoni ba go goroga kwa batlang teng o tlo go ba bitse ka jalo re dumela gore kgolo e santse e tla nna teng mo setlhopheng sa re sore be mo dinakong ka tsa metshameko a re tsene mo go tsone ka gangwe Mothetso madumedi kgang tsa gago tsa metshameko tsa mosong ono tsone tsa re jaaka kgaisano ya DTCB Women's Championship e ya motsubong ka mafelo a beke le go tla Botswana Football Association le dirile kgogo ya metshameko ya se ka makgala kgang ya kgaisano eo ya bomme e simololang ka la botlhano bo mampudi ba kgaolo ya boteti Tawana Top Girls ba golagantswe le sa selebe Phikwe Granada mo motshamekong wa se ka makgala kgang o tla tshamekiwang kwa Lekidi West ka nako ya boraro ka la botlhano mo moseka makgaola kganyeng se sengwe setlhopha sa Gaborone United se se gapileng bo mampudi ba kgaolo ya Gaborone se tla bapolana le se se fentseng kgaolo ya Tsabong sa Makgab City kwa Lekidi East ntse e le ka nako ya boraro metshameko ya go lwela maemo a boraro o rulagantswe go tshamekiwa ka matlhatso ka nako ya 10 mo mosong fa motshameko wa makgaola kgang o tla tshamekiwa ka nako ya 4
We witnessed 4 teams from all the 4 corners of Botswana coming to Gaborone to participate in that tournament. So all 4 teams will walk away with something. Ditlhopha di le nne go tswa kwa dikgaolong tse nne tsa lefatshe leno di tla bo di kgapisana sethitho mafelong ano a beke mme ebile ditlhopha tseo di tla atsiwa ka madi. Balatedi ba kgwele ya dinao ba tla bo ba beile mo ditlhopheng tsa bone gore di gape bommampudi. Re itumelela kgwele ya dinao ya bomme. And we've witnessed it grow through this partnership over 3 years. We're looking forward to Botswana to come and really buy into this, our notion that we have with the DTCB to increase participation. Re solofela gore baratile balatedi ba kgwele ya dinao ba tshologela kwa mabaleng ka dipalo tse di kwa godimo ka seo se ka godisa selebego le serodumo sa kgwele ya dinao ya bomme. To really come and support our girl child, to really show them that we can fill up the stadiums, because as presently our games are for free, because we want people to come and witness the game. Re ntse re tswelela le tsa kgwele ya dinao mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa the Zebras Didier Gomez da Rosa a re lentswe ba kgapetswe ntle mo kgaisanong e tsweletseng ya Hollywood Bets COSAFA Cup ba ithutile go le gontsi mo metshamekong e ba e tshamekileng ko. Da Rosa o ile jalo ka laboraro jaaka setlhopha sa the Zebras se ne se goroga mono gae go tswa kwa lefatsheng la Aforika Borwa. Re somolele kwa go na le ko go ba gorosa. Da Rosa a re setlhopha sa gagwe se ile ko kgaisanong ya monongwaga sa agilwe ka batshameki ba ba botana se ile go ba fa sebaka sa go nna le maitemogelo a go tshameka mo dikgaisanong tsa selebego se se kwa godimo. Yesterday we play a very good first half until we took a red card. Unfortunately, we play very well in the... Re tshamekile motshameko wa rona bofelo sente nte fela le gore re ne ra bona karate e khibidu mme ra fela re latlhegelwa. Re ne re eleditse go fetela kwa pele mo kgaisanong mme fela re ithutile go le gontsi. Fight until the end. Also we have some opportunity. So regrets because I'm sure that we could go far in this tournament. And another word, very good assessment, very interesting for me, and because I can evaluate the player very well. Mokatisi o tsweletsa tlhalosa fa kgaisano e ba file sebaka sa go baakanyetsa metshameko e tang e akaretsa go ipatala phata ko jeneng sa lefatshe le sa Aforika. We have a camp in the next month, and to prepare the AFCON qualifier in September. So this tournament was preparing for this match, and it was very interesting. Metshameko e kgonne gore thusa go kala batshameki jaaka re ipankanyetsa metshameko e patala phata ko jeneng sa Aforika ka kgwedi ya Lwetse. Who show us very good skill, and I think they are able to join the main team. Fa tswala gagwe moeteledipele batshameki te ba gopelang a re le bone ba mo le go le gontsi mo motshamekong ya ngwaga ono. Tutileng ka tournament go gore international tota ba taola aggressive le di chance a di ne gantsintsi o bona 2-3 chances ga o sa convert team ngwe bona chance one ya converta le one tempo tota a re compare le ke a rona mo gae di farela thata tota re le batshameki re thutile go le gontsi la tota le rona re ikemiseditse go ikita ka thupana gore le ke go improve re tle re kgone re meet di-demand tsa international tournaments. Setlhopha sa the Zebras ba feditse maemong a bofelo a Group A ka dintlha di le 2 morago ga metshameko e meraro e mo go yona ba tshamekile malaka a le 2 kgatlhong le Eswatini le ba tshegetsa kgaisano Aforika Borwa mme ba latlhegelwa mo motshamekong bofelo kgatlho le Mozambique ka dino le 3-1 maduo ao a ba kgapela kwa ntle ga kgaisano. Kagiso Mmolele kwa PTV Sport Tlokweng. Re ntse re le mo go tsa COSAFA Hollywood Bets Cup setlhopha sa Angola se letse se fentse sa Lesotho ka dino tse 3 go le nngwe mo motshamekong wa Group C. Setlhopha sa Angola se tsene mo motshamekong o morago setlhopha sa Angola se tsene mo motshamekong o morago ga go tshameka maleka a lefela setlhopha kgatlhanong le Namibia le go fenya setlhopha sa Seychelles fa Lesotho sone se tshamekile maleka le sa Seychelles le go fengwa ke Namibia.
fa di konetelela jaanong e le mengwe ya metlhale ya go tlhomamisa fa setlhopha sa batshameki ba bone sa go thuma se tswelela se ikantse ebile se nonofile mo dikgaisanong tse dikgolwane tse di tla tlang. Setlhopha sa BDF Dolphins se tla tshegetsa metshameko ya BDF Dolphins Intergala kwa Gaborone Aquatic Center fa bua kwa phuthegong ya babegadikgang mono Gaborone. Molesetilo wa komiti e rulaganyetsang dikgaisanyo tseo Cheza Kabi a re kgaisano eo e tla thusa go kala itekanelo ya batshameki ba bone. E re ka mo nakong eno setlhopha sa BDF Dolphins se sena le tangwana la go thumela le le thutafaditsweng ga se a ka sa phutha matsogo mme sa simolodisa lenaneo la go tsenya batshameki mo kampeng ka paka ya mariga gore ba itlhokotse. The aim of this whole idea is to actually help keep our swimmers in shape throughout the year. Maikaelelo ke go thusa batshameki gore ba tswelele ba itekanetse ngwaga otlhe ka go ikatisa le ka paka ya mariga gore tshameko ya bone e se wele tase. This really helps in maintaining the physical strength and keep the momentum. Kgaisano ya BDF Dolphins Intergala e tla bo e buletswe batshameki botlhe ba setlhopha sa BDF Dolphins ga mmogo le ba ba ikatisang kwa Gaborone Aquatic Center. The purpose of the gala is to build long-term relationship between the two clubs. And as we all know, maikaelelo a kgaisano e ke go tiisa botsalano magareng ga ditlhopha ka bobedi jaaka leitse mokgatlho wa tsa botsogo wa World Health Organization le sekolo sa American College of Sport Medicine di rotloetsa gore ba tshele ka go itshidila mmele ka nako tsotlhe gore ba gole ka mebele e tiileng. Ke ka moo re tsereng tshotso ya gore ba thume le ka paka ya mariga gore ba seka ba nna fela, which is very important because it keeps them busy until the open season. I would like to take this opportunity to, thank you for also creating. Ke rata go leboga gore le bolitsile ka lenaneo la go thusa batshameki ba ba mo dikolong tse di senang ditamelo tsa go thuma jaaka dikolo tsa puso di tshwana le se se botana sa marula mantsi. Se ke kgato e siameng fela thata ka re batla go bona bontsi ja bana ba ba mo dikolong tsa puso ba nna le seabe mo metshamekong ya go thuma. Bontsi bo dumela gore go thuma ke motshameko wa dikolo tse di ikemetseng ka bonosi ebile o le turu. This is a private school based or a private or an expensive sport. Setlhopha sa BDF Dolphins se se tla se dira bontle thata mo go tsa go thuma ebile se nopotswe jaaka sengwe sa ditlhopha tsa tlhotlhwa mono gae. Maikaelelo a bone ke go ipona bana le setlhopha se se tla phadisana mo dikgaisanong tsa mafatshe le go nna le motshameki wa tlhwatlhwa yo ka emelang lefatshe leno go dikgaisanong tse dikgolwane tsa mafatshe. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Victoria Dakin a re tlisa go bokhutlhong a jwa dikgang tsa rona tsa ora ya bosupa motswetso ka jana le ka nako tsotlhe ikanya rona tsa tepole wapi di a latela. Maphakeleng gore solotso re kgaolo tsa Ganzi Kgalagadi borwa jwa kgaolo a le gare le Bokone Bothaba go ikutwatsege go le tsididi ka selekanyo sa bobedi go yeng go go bosupa fa ko borwa Bothaba kgateng kweneng Bokone jwa kgaolo a le gare Tšhobeleng habe re solotse re go ikutwatsege go le mololo ka selekanyo sa bohera bobedi go yeng go go lesome. Mo tshokologong gone re solotse re kgaolo ya Kgalagadi e ikutwatsege e le tsididi ka selekanyo sa lesome le bohera bobedi go yeng ko masome a mabedi le motso fa ko borwa Bothaba kgateng kweneng le Ganzi re solotse re go ikutwatsege go le mololo ka selekanyo sa masome a mabedi le bobedi go yeng ko masome a mabedi le botlhano. Mafelo a mangwe a lefatshe leno ona re solotse gore a ikutwatsege a le bothitho ka selekanyo sa masome a mabedi le borataro go yeng ko masome a mararo. Ha re lebelela ditoropo tsa Aforika gone re solotse re go bana le dibata tsa maru ko Antananarivo, Dar es Salaam le ko Luanda go thibile ka bonthabong ko Cape Town le ko Port Elizabeth fa ko Nairobi gone re solotse re go nna le kgonagalo ya pula. Re ntse re le mo ditoropong tsa Aforika re solotse re go thibe ka bonthabongwe ko Monrovia ka kgonagalo ya pula fa ko N'Djamena le Addis Ababa le gone re solotse re go thibe ka bonthabong ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadimo go bonala dibata tsa maru ko Khartoum fa ko Cairo, Tripolis le ko Rabat gone re solotse gore go bo go apogile. This is us. We like to walk,
talk, and dance until the earth shakes. We like to play. After all, our backyard is 75,000 square kilometers of